Oh, kiss me. Kun ya hale. Tại lắm ạ. Tê chung. Ít. Hầm Saya. Seorang warga emas berusia hampir 100 tahun mencuri perhatian ramai apabila didapati fasih bertutur dalam bahasa Cina sekaligus mengejutkan orang ramai yang menyaksikan rakaman video tular di media sosial. Dalam rakaman tersebut, nenek berkenaan dilihat berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa Hokkien, malah mampu berbual secara spontan tanpa sebarang kesukaran. Keadaan itu mengundang pelbagai reaksi netizen yang rata-ratanya kagum dengan kebolehan luar biasa warga emas tersebut berbahasa Hokkien. Malah kaum Cina sendiri pun kagum dengan nenek tersebut disebabkan mereka sendiri pun hanya tahu Mandarin. Tinjauan di ruangan komen mendapati ramai pengguna media sosial meluahkan rasa kagum dan terharu dengan kehebatan nenek itu. Đi hí. Gọi lên phải. Đi hami xuống đi. Lão là. Oh. Cho loại là. Mua tên năm sendiri. Tê chung à? Vâng. Ý giá chinh nêu tay à. Chiều. Lâu sai. Với xưa là? Tăng chiều à, kidney à. Oh, kiss me. Kun ya hale. Tại lắm ạ. Tê chung. Ít. Hầm Saya. Tê chung y lang khá chung y chun hale. Chạy. Y lang có y hô hả? Quá chùm chạy á. Quá dọn cho đây yêu à, cho nên mình cho mình chịu anh cháu là mình cho hai mươi cháu thì ba ủy à, thì ba ủy cái bối từng hay là lấy y lang đi là ní y lang cái chui cho đây yêu à, chỉ nhau hỗ dùng lên, dùng lúc lục bút nhà là lúc khá chi là khá mình cho bút tiêu là cái đó hỗ dùng lên, chỉ nhau hỗ dùng lên chứ.